Ovaj skup je onako zamišljen kao neko proučavanje otkrivenja. Danas ćemo se fokusirati na ovu 13. glavu jer smatram da o njoj nismo puno govorili. Ovo je onako krajnje slobodan vid proučavanja, znači nije po principu da jedna osoba priča, a da druge slušaju, već je bukvalno kao neko zajedničko traganje za istinu. Znači takav treba biti neki koncept jer verujem da znamo da ove teme iz otkrivenja generalno nisu obrađene u toj meri u kojoj bi trebalo, čak i kada uzmemo u obzir i spise Urije Smitha ili svu literaturu koju nam je dostupna, mi svakako nemamo dovoljne informacije i jednostavno mi ne znamo šta Bog želi da nam prenese i kako Bog može da nam se otkrije, a i duh proroštva kaže da ljudi u posljednjim vremenima, ako sebe smatramo onima koji zaista žive u posljednjem vremenu, posebnu pažnju treba da poklone knjizi Otkrivenje i nije uzalud Isus Jovanu kao ljubljenom učeniku dao posebnu čast da baš preko njega dođe otkrivenje. Ja ću sada krenuti da čitam ovu 13. glavu, pa eto i budite slobodni da komentarišete, da vidimo otprilike šta sve tu možemo naći. I stadoh na pesku morskom i videh zver izlazi iz mora, koja imaše 7 glava i rogova 10, i na rogovima njenim 10 kruna, a na glavima njenim imena hulna. I zver koju videh beše kao ris i noge joj kao medveda, a usta njena kao usta lavova. I dade joj zmija silu veliku i presto svoj i oblast veliku. I videh jednu od glava njenih kao ranjenu na smrt, i rana smrti njene izleči se. I čudi se sva zemlja iza zveri i pokloniše se zmiji koja dade oblast zveri. I pokloniše se zveri govoreći ko je kao zver i ko može ratovati s njom. I dana joj biše usta koja govore velike stvari i huljenja i dana joj bi oblast da čini 42 meseca. Sad nekako ono što mene ovdje zanima je taj neki opis koji je onako veoma specifičan. Prva stvar je, znači zver izlazi iz mora, koja imaše 7 glava i rogova 10. Zašto baš 7 glava i rogova 10 i na rogovima njenim 10 kruna? A na glavama imena hulna. Znači, eto, da možda krenemo od ovoga kako bi možda dublje razumeli ovu zver, da li možda neko ima neko razmišljanje, znači zašto baš 7 glava, rogova 10 i na rogovima njenim 10 kruna? Tradicionalno tumačenje jeste da je to papstvo, zato što Rim sedi na 7 gora, to su tih 7 glava, a rogova 10, to se tumači što se Rim raspao na 7, paganski Rim na 7, na 10 carstava, jednostavno da je to opis Rima paganskog koji je, odnosno uopšte Rima, prvo paganskog, a posle nazovi hrišćanskog. Rog bi značilo, šta je rog? Rog moj ti uzdižeš kao rogu jednoroga. Označava neku vlast. To bili ti carevi koji su nastali iz Rima. A sad ima ovaj deo, ovaj posljednji, da kažem, posljednji deo rečenice kaže, a na glavama njenim imena hulna. Kako bi to onako razumeli? Pa deluje kao karakter koji se suproti Bogu, znači koji se uzdiže iznad Boga. Da, nekako imena hulna, setih se da u Bibliji da je ime naziv za karakter, odnosno nekako da ime predstavlja sliku karaktera. Znači da kažem da je karakter toliko hulan da je onako baš u suprotnosti sa Božijim. I možda je hulan zato što prisvaja sebi atribute koje pripadaju samo Bogu. Recimo kada pogledamo na one papine titule, Vicarius Filii Dei, zastupnik Sina Božijeg, Dux Cleris, vođa klera, Latinus Rex and Sacerdos, latinski kralj i sveštenik, to su sve imena koji pripadaju Hristu. On je car nad sveštenstvom svetim, njegov zastupnik je Sveti Duh na zemlji. Koji vidimo dakle, da ta sila uzima ono što pripada Bogu i kasnije vidimo da ceo svet se povodi za tim hulnim imenima kada kaže ko je kao zver. I baš sam čitala malo pre na onom sajtu Bible Hub pa neki komentar da je to prosto ruganje Bogu jer Božje ime je Mikael, ko je kao Bog.
tako se zove Gospod Isus, znači ko je kao Bog, a znači divljenje Bogu, a ovo kaže ko je kao zver, tako da eto huli se na vidiš, to je baš onako, uopšte nisam o tome razmišljao, ta rečenica je onako ključna, ko je kao zver, baš se vidi onako kao neko ruganje. A isto je jako dobro za ta imena koja papa ima, to je baš to, mislim da je to najbolji opis. Imena hulna, baš onako hulno, znači baš onako suprotno Hristu. Imamo i primjer kada su fariseji rekli za Isusa kada je opraštao grehe, pa su oni rekli šta ovaj huli. Znači, ko može opraštati grehe osim jedinoga Boga? Vidi se znači, da se Hristos tada poredio sa Bogom. Oni su shvatili da se on u tom momentu poredi sa Bogom. I vidimo znači, tu kada se kaže hulna imena, znači da nešto što se baš poredi sa Bogom. U smislu, uzdiže se na nivo Boga. Da, baš tako, slažem se. To je baš onako jako lepo. Posebno ovaj 4. stih kada kaže ko je kao zver i ko može ratovati s njom. Nisam uopšte taj stih tumačio na takav način, da je to kao što kaže ko je kao Hrist. Dobro. Evo, 2. stih. I zver koju videh beše kao ris i noge joj kao medveda i usta njena kao usta lava. I dade joj zmija silu svoju i presto svoj i oblast veliku, odnosno vlast veliku. Evo, ja sam tu našao neko objašnjenje. Ris ili leopard su simbol Grčke, odnosno brzine osvajanja. Medved je simbol Medopersije, što znači surova sila. I lav je slika Vavilona, što opet predstavlja snagu i dominaciju. Znači da ima komponente sva 3 carstva i da je zato jači od svih njih. Poslednja je najopasnija sila. Dobro. Znači šta kaže, i dade joj zmija silu svoju i presto svoj i oblast veliku. Dobro, znači ovdje znamo da je zmija nedvosmisleni simbol Sotone. I to baš kaže, dade joj zmija silu svoju i presto svoj i oblast veliku. A baš tamo kaže Sotona, kao on je knez ovoga sveta i kaže, eto, sva su ova carstva data meni i ja ih dajem kome hoću. Moć, vidimo da je Rim uticao i da je smenjivao careve i tako dalje. Vlast nad mnogima i taj duhovni autoritet, da je bukvalno sebe onako izjednačio sa Hristom kao što je i Sotona to želeo. Samo ja se sećam da u Duhu proroštva piše nešto, ne znam tačno da citiram, ali to treba uzeti što je Sotona rekao sa zadrškom, da to nije baš tako, da on daje kome on hoće. U smislu to nije tačno toliko, jer Isus kaže dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. U stvari Sotona ima moć i daje kome on hoće onako koliko mu to Bog dozvoli. I videh jednu od glava njenih kao ranjenu na smrt. I rana smrti njene izleči se. I čudi se sva zemlja iza zveri i pokloniše se zmiji koja dade oblast zveri. Mislim da je ovaj sad stih onako jako značajan. Dobro, vjerujem da ovaj prvi deo 3. stiha da nam je to jasno. Jedna od njenih glava, znači da je ranjena na smrt, to onda kada je Napoleonov general odveo papu u zatočeništvo i znamo da je papa tamo i umro. Ali se kasnije rana zaceljuje. Sad, meni je interesantno ovaj drugi deo kada kaže i čudi se sva zemlja iza zveri i pokloniše se zmiji. Znači, čudi se sva zemlja iza zveri i pokloniše se Sotoni koji je dao vlast zveri. Kako možda ovo da malo dublje razumemo? Samo ova reč iza, to je stari predlog koji znači zbog. Aha, zbog. Čudi se sva zemlja zbog zveri. Zbog toga što je imala ranu smrtnu, pa se iscelila i to je sada čudo. Znači kako je ona povratila takvu svoju moć i vlast. Ali ja mislim da isto tako treba, pošto se to odnosi na nas i na događaje koji će tek uslediti, da nekako papstvo još nije se iscelilo od rane smrtne, jer ipak je ono izgubilo uticaj u Evropi. Pogledaj katoličke zemlje, to su najzaostalije zemlje u Evropi. Ali kaže u Duhu proroštva nešto zanimljivo, kaže papstvo traži da na novom svetu, u novom svetu zadobije vlast koju je izgubilo na starom svetu, odnosno na novom kontinentu, misli se na Ameriku, da dakle povrati onu vlast koju je izgubila na starom kontinentu u Evropi. Očigledno da papstvo nikad više neće da ima takvu moć kako je imalo u Evropi,
ali eto sad ono traži da zadobije protestante, evanđelske hrišćane Amerike, kako bi, dobro, to dalje u proročanstvu u 13. glavi se opisuje to. Kako je ova druga zver iz zemlje dala o papstvu, načinila mu ikonu, znači osnažila ga. Možda samo treba objasniti ovaj deo zašto se sad zemlja čudi zveri. A čudi se zato što svet ide, mislim, u tom svom liberalizmu, eskalaciji hedonizma i greha i svega. Ljudi nemaju rešenje, znači nemaju evanđelje i onda oni posežu za nekim političkim rešenjem. I sada, na primjer, protestanti Amerike, oni nisu navikli na tako nešto i Amerika nema iskustva u represiji, njima je to nešto strano. I oni neće moći sami da, na primjer, nekom represijom zavedu u red i primoraju ljude da se ispravno ponašaju s polja. Onda će oni da posegnu za zveri, to je za papstvom, za katoličkom crkvom, koja ima iskustva u represiji i represija je njena prirodna stvar. I onda će zato svi da se začude kada budu videli da svet nije dostojan demokratije više i da im za rešenje jedino preostaje papstvo. To je baš dobro objašnjenje, jer upravo ti protestantski narodi protiv njihove prirode je represija. Znači, to baš vidimo, čak gledamo te svetovne filmove, vidi se kakvo oni poštovanje prema ličnosti imaju, znači kako se jedni drugima obraćaju i čak i kod njih negativaca kada nekome ucenjuju da uradi nešto, znači uvek je onako, da kažem, sloboda izbora. Što onako, nekako da su oni čak neke vrednosti u filmu ubacivali, a dok, na primjer, bukvalno ideologija papstva se zasniva na represiju, ništa drugo se represiji ne znaju. Ima jedan citat od Ellen White, kaže da će protestanti Amerike videti šta su uradili, ali tad će biti kasno. Znači, vidjet će da su doneli represiju, ograničavanje slobode, jednostavno posledice, ali bit će kasno, bit će u suštini i pravedno, jer oni će imati isti duh kao i katolici, tako da će biti to ujedinjenje njihovo sasvim prirodno. Evo 5. stih. I dana joj biše usta koja govore velike stvari huljenja. I dana joj bi oblast. Evo samo iz velike borbe. I dana joj bi vlast da čini 42 meseca, prorok dalje kaže, videh jednu od glava njezinih kao ranjenu na smrt, zatim nastavlja, ko u ropstvo vodi, bit će u ropstvo odveden. Ko nožem ubija, valja da i on nožem bude ubijen. Ona 42 meseca imaju isto značenje kao i iz Danila za vremena i po vremena, to jest 3,5 godine ili 1260 dana, dakle Danilo 7. glava, to jest označavaju vreme za koje će papska vlast ugnjetavati Božji narod. Ovo vremensko razdoblje, kao što je izneseno u prethodnim poglavljima, otpočelo sa papskom prevlašću 538. godine posle Hrista, a završilo se 1789. godine. U to vreme francuska vojska zarobila je papu. Papska vlast je zadobila smrtnu ranu i ispunilo se proročanstvo. Ko u ropstvo vodi, bit će u ropstvo odveden. 6. stih. I otvori usta svoja za huljenje na Boga, da huli na ime njegovo i na kuću njegovu i na one koji žive na nebu. Ovo je baš zanimljivo, da huli na Boga i na ime njegovo, znači odnosno da huli na ličnost Boga i na njegov karakter, jer znamo da ime predstavlja karakter, a ovo je jako zanimljivo, i na kuću njegovu i na one koji žive na nebu. Kako to možemo razumeti na kuću njegovu? Ne znam, ja kad razmišljam i na one koji žive na nebu, da li se tu možda odnosi što su svecima onako pridavali te neke osobine ili možda anđelima, to sad iskreno ne znam. Šta vi mislite, znači, šta znači ovo i na kuću njegovu i na one koji žive na nebu? To deluje kao da je upereno ka Božjoj crkvi, njegov dom, i ovo onima koji žive na nebu, to znači da na one koji žive po nebeskim principima, kaže apostol Pavle, jer je naše življenje na nebesima, otkuda i Gospoda našega očekujemo.
Mislim da se to radi o Božjoj crkvi posljednjeg vremena i o ljudima koji žive po Božjim principima. Aha, ja sam sad tek prvi put shvatila, znači ovo što si ti zapravo htjela da kažeš, kuću njegovu, to su zapravo vjerni na zemlji, u skladu sa onim iz Jevrejima poslanice kojega smo dom mi, znači mi smo Hristov dom, kao mi smo Hristova kuća, tu je Jevrejima, a i oni koji žive na nebesima, to je onaj stih iz Kološana, jer je naše življenje na nebesima. I onda, znači, na nas koji zapravo živimo na nebu, koji se ne uklapamo u taj sistem zveri, tako da na neki način može se ovo tumačiti kao da ona huli na Božji narod na zemlji, ako sam te dobro shvatila. Da, baš tako. Mene taj stih podsjeća formi na ono što piše u Judinoj poslanici. Kaže, na isti način ovi sanjari kaljaju svoje telo, odbacuju Gospodnju vlast i ocrnjuju nebeska bića. Pa ni arhanđel Mihajlo, kada se sa đavolom prepirao oko Mojsijevog tela, nije se usudio da protiv njega iznosi pogrdne optužbe, nego je rekao, neka te Gospod prekori. Ovi pak pogrđuju ono što ne poznaju, a ono što kao beslovesne životinje nagonski poznaju, u tome propadaju. 7. stih kaže, i dano joj bi, znači bilo je dopušteno da se bije sa svetim i da ih pobedi. I dana joj bi oblast nad svakim kolenom, narodom, jezikom i plemenom. Kako mi, na primjer, da razumemo pravilno, znači da joj je bilo dopušteno da pobedi svete? Pošto da kaže i dana joj bi oblast nad svakim kolenom, narodom, jezikom i plemenom. Znači nad celokupnom populacijom. Pa možda možemo reći da je data prilika da pokaže šta može sa tim svojim sistemom da uradi. Pošto tamo kaže ubijaće vas misleći da Bogu služe. Tako da, znači, to se radi o lažnoj pobožnosti gde neko zaista misli da radi pravu stvar. I to je bila prilika se pokaže da je to licemerstvo i da to ništa ne može da pomogne. I eto, katolička crkva je imala tih svojih 5 minuta i pokazala je šta može da učini i onda niko ne može da ima izgovora posle. Znači, ceo svet je video znači šta je to i kakvi su plodovi toga. 8. stih, i pokloniše se svi koji žive na zemlji, kojima imena nisu zapisana u knjizi životnoj i knjizi jagnjeta, koje je zakon od postojanja sveta. Ko ima uho, neka čuje. Ko u ropstvo vodi, bit će u ropstvo odveden. Ko nožem ubije, valja da on nožem bude ubijen. Ovdje je trpljenje i vera svetih. Sad pitanje, znači, da li možemo zapravo reći da ovdje ovaj 8. stih opisuje događaje koji tek treba da se dese. Znači, da je ovdje od 1. do 7. stiha da su opisani događaji koji su iza nas, a da zapravo ovaj 8. stih opisuje buduće događaje. Ako će se izlečiti smrtna rana papstva, time što će protestanti Amerike da joj daju silu, znači ponovo će vaskrsnuti njena moć koju je izgubila u Evropi. Dakle, znači to je nešto u budućnosti što će se desiti i time što će se udružiti sa evanđelskim hrišćanima, papstvo će dobiti moć i iscelit će se rana smrtne njezine. Smrtna rana. Šta znači smrtna rana? Pa jednostavno izgubila je moć. Izgubilo je moć papstvo. Nema više da postavlja careve, više sad kao neka figura, tako eto. Neki mirotvorac koji tu priča, neki priče, ali oni nemaju još uvijek neku pravu moć. Ali u budućnosti će dobiti i to znači da će se smrtna rana njihova isceliti. Mislim da tako treba tumačiti ovo da će se pobiti sa svetima i da će ih pobediti u smislu da će neki pasti od mača, neki će dati svoj život opet za Hrista, da bi se evanđelje proširilo. I samo sekund, šta si sad rekao? Pa da, ovdje je trpljenje svetih, znači kao neko ohrabrenje, ovdje kaže znači, da ljudi to trpe onako, vjerojatno je taj pritisak da ne naprave kompromis. Baš ovaj 9. stih kad kaže, a ko ima uho neka čuje. Znači ako baš kao neko veliko obaveštenje, neko veliko svedočanstvo.
deluje kao neka svečana opomena i obaveštenje. Evo sad 11. stih kaže: I videh drugu zver gde izlazi iz zemlje. Imaše 2 roga kao jagnjeta i govoraše kao aždaja. Znači znamo to da je jagnje simbol Hrista i hrišćanstva, ali šta je ovdje zanimljivo, znači završetak rečenice koji kaže a govoraše kao aždaja, odnosno eto kao Sotonu. Bih volio da čujem dublji komentar po ovom pitanju. Znači šta bi bila ta zver koja izlazi iz zemlje, za razliku od prve zveri koja izlazi iz vode, iz mora? Hoćete da pročitamo iz Velike borbe objašnjenje? Naravno. Dakle, samo pre toga, more, ona prva zver iz mora, to su uzburkani narodi, more simbol uzburkanosti, opet nekih... Tako je, nekog nemira, nekog haotičnog stanja koje je van kontrole. Da, a sad citiram jednog komentatora. A zemlja je kao suprot moru, znači nešto što je stabilno. Znači neka zver koja dolazi iz neke stabilne sredine. I sad ovako, i to sa time se poklapa tumačenje Ellen White iz Velike borbe. U tom poglavlju pojavljuje se još jedan simbol. Prorok veli: I vidoh drugu zver gde izlazi iz zemlje, imaše 2 roga kao jagnjeta. Pojavljivanje ove zveri i njen izgled pokazuje da je narod koji ona predstavlja drugačiji od naroda koji su predstavljeni prethodnim simbolima. Velika svetska carstva predstavljena su proroku Danilu kao zveri, koji su se pojavile pošto se 4 vetra nebeska udariše na velikom moru. Danilo 7.2. U Otkrivenju 17. glavi anđeo objasnio da su vode, ljudi i narodi, plemena i jezici. Vetrovi su simboli sukoba. 4 nebeska vetra koje su duvala na velikom moru predstavljaju strašne prizore osvajanja i prevrata, pomoću kojih carstva dolaze do vlasti. Eto, tu je baš lepo objašnjeno ta prva zver iz mora, ali zver sa rogovima sličnim jagnjetovim viđena je gdje izlazi iz zemlje. Umjesto da sruši druge vlasti i samo uspostavi svoju, ovaj ovako predstavljeni narod mora da se pojavi na jednom do sada nenaseljenom području i da se postepeno i mirno razvija. Zašto nenaseljenom? Pa zato što ne treba da budu tamo gde su neki narodi uzburkani. I zato se postepeno i mirno razvija. Zato nije mogao izaći iz naroda staroga sveta, kojih je bilo mnogo i koji su se borili među sobom, to jest iz onoga nemirnoga mora, naroda, kolena, plemena i jezika. Njega moramo tražiti na zapadnom kontinentu. Koji se narod 1798. zato što je tada rana smrt bila zadata, dakle, koji se narod 1798. godine počeo javljati kao sila u novome svetu i postajao sve jači i veći, tako da je privukao na sebe pažnju sveta. Primjena ovog simbola nije nikakvo teško pitanje. Samo jedan jedini narod odgovara podacima ovoga proročanstva. Ono jasno upućuje na Sjedinjene Američke Države. Često su govornici istoričari nesvjesno upotrebljavali misao, ponekad i same reči proroka pri opisivanju postanka i razvoja ovog naroda. Meni je interesantno bilo, adventni pokret se pojavio u Americi i tako dalje. A zamislite se pojavio negdje na istoku, onda bi bilo pristrasno da, recimo, drugi narodi govore, aha, zver je Amerika. Ali pošto sami Amerikanci, i to najverniji ostatak u Americi, govori da je to Amerika, onda, dakle, to ima neku težinu. Zver viđena gdje izlazi iz zemlje. Reč izlazi može da se prevede kao niknuti, izrasti kao biljka, ali kao što smo vidjeli, narod se morao pojaviti na do tada nenaseljenom području. Jedan ugledni pisac koji opisuje postanak SAD-a govori o tajni njihovog postanka iz nezauzetog područja. I imaše 2 roga kao jagnjeta. Rogovi slični jagnjetovom predstavljaju mladost, nevinost i blagost, što tačno odgovara karakteru SAD-a u vreme kad ih je prorok video kako se podižu, 1798. godine. Među hrišćanskim izagnanicima koji su prvi pobegli u Ameriku i potražili utočište pred ugnjetavanjem cara i netrpeljivošću sveštenika, bili su mnogi koji su odlučili da osnovu državu na širokom temelju građanske i verske slobode. Njihovi ideali su bili uneti u deklaraciju nezavisnosti, koja naglašava veliku istinu da su svi ljudi rođeni jednaki i obdareni neotuđivim pravom na život, slobodu i sticanje sreće. Ustav osigurava narodu pravo na samoupravljanje, što znači da od naroda izabrani predstavnici stvaraju zakone i staraju se njihovoj pravilnoj primjeni. Zagarantovana je verska sloboda i svakome je bilo dozvoljeno da Bogu služi po svojoj savesti. Republički oblik vladavine i protestantizam bili su osnovna načela nacije. Ova načela su tajne njihove moći i napretka, ugnjetavani i gaženi širom celog hrišćanstva. Krenuli su ovu zemlju sa velikim očekivanjem i puni nade. Milioni su se iskrcali na njene obale i Sjedinjene Države su se uzdigle u red najmoćnijih država na svetu.
Ali zver sa rogovima kao jagnjeta govoraše kao ždaha. I svu vlast prve zveri činjaše pred njom i učini da se zemlja i koji žive na njoj poklone prvoj zveri, koji se isceli rana smrtna, govoreći onima što žive na zemlji da načine ikonu zveri koji imaše ranu smrtnu i osta živa. Rogovi kao jagnjeta i glasa ždahi na ovom simbolu ukazuju na upadljivu protivrečnost između načela i postupanja ovako predstavljenog naroda. Govor jednog naroda su odluke njegovih zakonodavnih i sudskih vlasti. Ovim odlukama će poricati slobodoumna i miroljubiva načela koje je postavio kao osnov svoje državne politike. Proročanstvo da će govoriti kao ždaha i činiti svu vlast prve zveri jasno predskazuje razvoj duha, netrpeljivosti i progonstva, koji su pokazali i narodi preseljeni aždahom i zveriju sličnom risu. To je ova prva zver iz vode. A izjava da zver sa dva roga čini da se zemlja i koji žive na njoj pokloni prvoj zveri, pokazuju da će ovaj narod svoju vlast upotrebiti na to da nametne držanje nečega čime će se ukazivati čast papstvu. Znači, ovdje baš vidimo ako imaše dva roga, kao jagnjete, tu se zapravo vidio ta Amerika koja je onako zaista bila hrišćanska, eto i znamo, tamo po prvi put počela da se osnuju biblijska društva, što je onako bilo nezabeleženo, a ovdje baš kaže i govoraše kao aždaha. Tu se baš onako vidi taj prelaz, kako su ljudi odbacivanjem Božijeg zakona onako prvo krenuli u taj neki romantizam, pa su sve više ugađali sebi, da su došli do toga, i sad vidimo da jednostavno Amerika više ne može da reformiše čoveka istinski, već da jednostavno uvode sve te zakone koji se tiču savesti. Znači, eto, bio je popularan i Charlie Kirk, koji je eto onako bio, mislim da je on bio predstavnik one većine koja je onako bila i protiv abortusa i tako dalje. Neko će tu reći, pa dobro, kao šta je tu loše, on se zalaže za moral. Ali mi zapravo vidimo, znači, da je to moral koji uopšte nema veze sa duhovnim zakonom, sa suštinskom promenom čoveka, već samo da je ta neka represivna rješenja koja se bave posljedicama. To je zapravo poenta. Ima dva roga kao jagnjeta, znači onako kao načelno propagira hrišćanske vrijednosti, ali govori kao aždaja. Znači ono bukvalno na isti način na koji je to radio i Rim, zabranama i represijom. Evo 12. stih kaže i svu vlast prve zveri činjaše. Znači da zapravo Amerika, znači da će činiti svu vlast koju je imalo i to ranije papstvo. I onda kaže i učini da zemlja i koji žive na njoj pokloni se prvoj zveri kojoj se isceli rana smrtna. Znači da zapravo ova druga zver, odnosno Amerika, da će učiniti da zemlja i koji žive na njoj, da se narod pokloni papstvu kojem se isceli rana. Da kažem, kako to vidim, to je ta sinergija crkve i države. To ima onaj stih u drugoj glavi kada kaže i videh tri nečista duha koji izlaze kao žabe, koji varaju onako, tu se baš vidi onako da kažem to nesveto trojstvo, znači da i svu vlast prve zveri činjaše. Znači da zapravo Amerika koja ima vojnu moć, znači znamo koliki je njen budžet, znači da je ona ubedljivo vojno najjača sila na svetu, da će ona papstvu dati takvu moć, znači tako će uzdići njegov autoritet, da će učiniti da se cela zemlja pokori papstvu. Sad na koji će način cela zemlja da se pokori papstvu, pa upravo tu se govori da kažem o onoj prvoj polovini Božjih zapovesti, ali dobro, to je možda sad, ne znam, možda u to sad ne zalazimo, to je tema za sebe. Ali je to povezano jer tamo kaže u sklopu ove 13. glave koju proučavamo da načine ikonu zveri. Znači to će učiniti tako što će uzdići nedelju kao obavezni dan i time će samim tim u stvari uzdići autoritet papstva, a i odreći se svog ustava na kojem počiva tako što će jednu, da kažem, versku odrednicu nametnuti svetovnim izvršnim zakonima.
A ja sam samo htjela da dodam da kada govorimo o ovome da ne treba mi da se uzdižemo iznad Amerike zato što ona će samo postati kao i ostali narodi. Jer i recimo versku slobodu koju ima ceo svet dugujemo zahvaljujući Zapadu i upravo Americi koje, iako jesu dekadencija, ali još uvijek štite prava ljudi. Neki su govorili eto da nije bilo Zapada, ljudi bi ovde pobili bi onako i sektaše i sve onako jednostavno, ali ne smeju zbog Zapada jer Zapada dobijaju pare i odmah bi Zapad intervenisao. Tako da taj prosvećeni Zapad će odbacivanjem načela slobode i uspostavljanjem obaveznog dana za svetkovanje zapravo samo da se izjednači sa ostalim neprosvećenim svetom, eto, čisto onako da se ne uzdižemo iznad njih. Da ne mislimo da smo mi nešto bolje, ko što u nekim krugovima vlada kao neko satanizovanje Amerike, dok jednostavno to je jedina sila koja sada čuva neki svetski poredak. A kad i ona padne, onda neće niko imati da čuva svetski poredak. Onda samo Isus može da dođe da nas sačuva. Tako je, to je baš dobro objašnjenje. I ima stih kada Ellen White piše da Bog ima svoje ljude u mnogim crkvama i čak i u vlasti. I da će se mnogi prikloniti Božjem narodu. Desit će se kao neka tranzicija. Znači da oni koji u Božjem narodu budu pravili kompromise, oni će onako biti izrešetani, a na njihovo mesto doći će upravo oni obraćenici, da kažem, iz sveta koji su čuli istinu i prihvatili je svim srcem. Ako mogu samo da dodam, znači ovaj stih kad kaže i su vlast prve zveri činješe pred njom. Meni to bilo jako rasterećujuće zato što to ukazuje da će to pitanje progonstva biti versko pitanje, a ne političko pitanje. Zato ono kad čovjek veruje u teorije zavere i svašta, onako tamo nešto strepeće se dogodi, a kad ovo shvati da će to versko pitanje, kaže su vlast prve zveri činješe pred njom, što znači će raditi isto što je radio Rim, znači kad je progonio, a progonio upravo po pitanju Božjeg zakona, samo što su druge zapovesti bile presudne. I isto stvar što taj nedeljni zakon, on neće doći pojedinačno u nekoj zemlji u Evropi, nego on će doći iz Amerike. Znači, neće to biti kao u Crnoj Gori, eto, dati ljudima dan od odmora koji i ovako nisu imali i ljudi koji su skloni teorijama zavere odmah kažu, evo ga nedeljni zakon, ili nešto papa kaže, evo ga nedeljni zakon. Mislim, naravno da, postoji ta agenda, ali to ništa ne znači, to nema nikakvu silu. Znači, nedeljni zakon, to Ellen White kaže, on mora da dođe iz Amerike, jer znamo da ceo svet prati trend Amerike i znamo da će oni to brzo da usvoje. Tako da, a eto, može se i tu vidi isto licemerstvo što ljudi kritikuju tako Ameriku, a svi će da, kao što slede sve njene i dobre stvari i loše stvari, tako će da usvoje i ovo, znači vrlo rado. Da, tako je. I to nešto ljudi misle kao da će država biti ta koja će da proklanja. To zapravo nije tačno. Znači, jer narod je taj koji će to da izglasa i da to masovno podrži. I baš onaj pasus koji sam pomenuo kaže da će Bog tad podići svoje ljude koje bude imao u vlasti na tim bitnim pozicijama. I da će upravo oni biti onako glavni branič Božjem narodu i da će oni sa svoje strane onako probati što više je moguće da sabotiraju i nedeljni zakon, odnosno nekako da pore tu silu državnog aparata. I to isto baš onako dobro kritikuje taj duh teorija zavere, jer narod, da kažem, misli kako tu imaju neki vladari senke koji nešto rade narodu iza glave, a ovdje vidimo baš suprotno, znači da je upravo da će narod da bude taj koji će da vrši pritisak na državu, na državni aparat. A da bukvalno ovo što je Amerika sad takva kakva je, da je to upravo ono Božja milost, što ona, eto da kažem, još tim demokratskim načelima, taj ustav još na snazi, eto i zadržava i tu papsku silu i generalno taj duh celog naroda. Znači vidimo, kad bi stvarno ti ljudi kao što su Charlie Kirk i ostali, kad bi oni došli na vlast, da bi oni zapravo, ono, kakva bi to bila represija, to možemo i da zamislimo. I učini čudesa velika i učini da i oganj silazi s neba na zemlju pred ljudima. Sad kako bi ovo možda onako razumeli što bolje, ono što meni dolazi na um je upravo to, znači da mi vidimo tamo, ajde da kažem i kod tih evanđelskih hrišćana i kod pentakostalaca,
mislim generalno kod tog celog hrišćanskog sveta, da su danas jako aktuelna ta čuda, kao da su dokaz sa Bogom, a isto i u Velikoj borbi piše da će u poslednje vreme, znači da će ti lažni duhovni učitelji činiti prava čudesa i učini da i oganj silazi s neba. Znači ovdje se baš vidi da će biti dopuštena velika prevara kako bi, da kažem, ljudi koji žive grešno, koji bacuju svetlost i koji na neki način prevaru i priželjkuju, znači da će im ovdje biti dopuštena prevara za koju mi sami često. Ali to nije sve isto, tako da upravo što piše, zapravo možemo reći da se ovdje opisuje i period male nevolje. Period kada treba, da kažem, kada se već onako izlio pozni dažd i kada 144.000 propovedaju sili. I baš piše tu da će i Božji narod činiti čuda i da će neki među Božjim narodom u to vreme biti mučenici zarad istine. Znači da će se u to vreme paralelno činiti velika čuda, da će ti lažni učitelji koji su sklopili, da kažem, pakt sa Sotonom, da će oni činiti velika čuda, ali da će u isto vreme i Božji narod moći da čini čuda. Znači to je to vreme male nevolje kada se izlije sila poznog dažda, znači neposredno pred kraj vremena milosti. Da se pročito bih ovaj 14. stih koji kaže i vara one koji žive na zemlji znacima, kao što smo već govorili, koji joj biše dani da čini pred zveri. Govoreći onima što žive na zemlji, da načine ikonu zveri koja imade ranu smrtnu i osta živa. Ovo se sve odnosi na drugu zver, taj otpali protestantizam. Znači da otpali protestantizam vara one koji žive na zemlji, znači raznim znacima, koji je biše dani da čini pred zveri. Govoreći onima što žive na zemlji, da načine ikonu zveri, koja je imala ranu smrtnu i osta živa. Sad možda za nas bitno da razumemo, znači ovaj deo kada kaže, znači da će otpali protestantizam govoriti onima što žive na zemlji, da načine ikonu zveri papstva. Sad ovo načine ikonu zveri papstva, kako to da pravilno razumemo, odnosno šta se po tim podrazumeva? Evo mogu da pročitam iz Velike borbe. Govoreći onima što žive na zemlji da načine ikonu zveri, ovde se jasno iznosi da je u državnom uređenju te zemlje zakonodavna vlast u rukama naroda. Ali šta znači ikona zverina i kako ona treba da bude načinjena? Ikonu će zver sa dva roga načiniti prvoj zveri. Zato se ona i naziva ikona zverina. Da bismo doznali šta je ta ikona i kako treba da bude načinjena, moramo proučiti obeležje same zveri papstva. Kad se crkva u početku pokvarila zastranivši jednostavnosti evanđelja i prihvatiši neznabožačke obrade i običaje, ona je izgubila Božjeg duha i njegovu silu. Da bi mogla vladati nad savešću ljudi, tražila je potporu državne vlasti. Rezultat toga je bilo papstvo. Pojavila se crkva koja je vladala nad državom i upotrebljavala je za postizanje svojih ciljeva, naročito za kažnjavanje jeresi. Da bi SAD mogli načiniti ikonu zveri, mora crkvena vlast tako da kontroliše građansku vlast, da crkva može upotrebiti državnu vlast za postizanje svojih sopstvenih ciljeva. Kad god je crkva imala u svojim rukama državnu vlast, ona je upotrebljavala da kažnjava odstupanje svoga učenja. Protestantske crkve koje su sledile stopama Rima, sjedinjujući se sa svetovnim vlastima, pokazali su sličnu želju da ograniče slobodu savesti. Primer za to je Anglikanska crkva koja je dugo vremena progonila one koji se nisu slagali s njenim učenjem. Za vreme 16. i 17. veka hiljade nonkonformističkih propovednika, to jest puritanskih, bili su primorani da ostave svoje crkve i mnogi pastori i vernici pretrpeli su teške kazne, zatvor, mučenje i mučeničku smrt. Otpad je crkvu doveo dotle da je tražila pomoć države, a to je pripravilo put razvitku papstva zveri. Pavle je rekao, jer neće doći dok ne dođe najpre otpad i ne pokaže se čovjek bezakonja. Prema tome, otpad će u crkvi pripraviti put ikoni zverinoj. Biblija kaže da će pre gospodnjeg dolaska nastati stanje verskog opadanja, slično onome u prvim vekovima, ali ovo zna i da će u posljednje vreme nastati vremena teška. A duh razgovetno govori da će u posljednja vremena odstupiti neki od vere slušajući lažne duhove i nauke đavolske. Sotona će delovati sa svakom silom i znacima i lažnim čudesima i sa svakom prevarom nepravde, a svi koji ljubav i istine ne primiše da bi se spasli, bit će prepušteni sami sebi da prihvate silu prevare, da veruju laži. Ja bih sad ovdje dodala u kontekstu ovih posljednjih događaja o kojima smo govorili,
da mislim da će veliko propovedanje doći, izlivanje poznoga dažda, neposredno pred izglasavanje nedeljnog zakona ili uporedo sa time. Nisam ja tačno sigurna, ako neko zna može da kaže. I onda ljudi kada odbace, znači ljudi će prihvatiti nedelju i onako dobit će žig na čelo tek zapravo kada odbace veliku silu Božiju kroz izlivanje Svetoga Duha i propovedanje evanđelja u sili. Tako da neće to biti samo neka sila koja teroriše stanovnike zemlje i nameće, ljudi kakvi su ko, što kaže, zanimljeni, ne znaju šta je levo, šta je desno, i onda oni to prihvate. Neće Gospod ostaviti u neznanju i bez sile. Oni će za vreme izlivanja Svetog Duha, poznoga dažda, da dobiju silu i da dobiju veliku svetlost. I svako ko hoće, on će moći da napusti te redove. A naravno oni koji odbace, onda će oni, i dobiti tu silu prevare, da veruju u laži, oni će zaista verovati i tako dalje. Veliku versku razliku, čitam u Velikoj borbi, koja vlada u protestantskim crkvama, mnogi smatraju jakim dokazom da se nikada neće moći postići prinudno versko jedinstvo. Pa ipak već godinama postoji protestantskim crkvama sve jača težnja da su ujedine na temelju načela koji su svima zajednička. Da bi se jedinstvo postiglo, mora se izbeći pretresanje svih predmeta u kojima nisu svi složni, pa bili oni ma kako važni sa biblijskog gledišta. Karl Beecher, ugledni američki govornik, rekao u jednom govoru 1846. da sveštenstvo evangelističkih protestantskih zajednica od početka stoji ne samo pod velikim pritiskom isključivo ljudskog straha, nego da ona živi, diše i kreće se u potpuno pokvarenim prilikama i poziva se uvek na niže elemente svoje prirode da bi učitkalo istinu i pokleklo pred silom otpada. Zar ovim putem nije išao i Rim? Zar nećemo i mi to doživiti? I šta vidimo upravo pred sobom? Novi sveopšti sabor, jedan svetski sastanak, evangelistički savez i sveopšti simbol vere. Završen citat od Beechera. Kad se to jednom postigne, onda će u nastojanju da se postigne potpuno jedinstvo biti samo jedan korak do primenjivanja sile. Kada se vodeće crkve u SAD-u slože u tačkama nauke koje su im zajednički i počnu uticati na državu da nametne njihove propise i podupre njihove ustanove, tada će protestantska Amerika načiniti sliku rimskoj svešteničkoj vlasti, a neizbežna posljedica toga biće nametanje građanskih kazni onima koji drugačije veruju. Zver sa dva roga učini sve male i velike, bogate i siromašne, slobodnjake i robove, te im dade žig na desnoj ruci njihovoj ili na čelima njihovim, da niko ne može ni kupiti ni prodati osim ko ima žig ili ime zver ili broj imena njena. Opomena trećeg anđela glasi: vidimo ovo, znači oni kažu niko ne sme da kupi ni proda ko nema žig, ali treći anđeo, to je propovedanje evanđelja kroz 144.000 u posljednja vremena, kaže: ko se god pokloni zveri ili ikoni njeno i primi žig na čelo svojeg na ruku svoju, i on će piti od vina gneva Božjega. Zver koji se ovdje spominje, čije obožavanje će iznuditi zver sa dva roga, jeste prva zver slična risu iz Otkrivenja 13. glave, papstvo. Ikona zverina predstavlja onaj oblik otpalog protestantizma koji će se razviti kada protestantske crkve budu tražile pomoć od države da prinudno nametnu svoju nauku. Sada još ostaje da opišemo žig zverin. Posle opomene da se ne klanjamo zveri i ikoni njenoj, proročanstvo kaže: ovdje je trpljenje svetih koji drže zapovesti Božje i veru Isusovu. Mogu ja samo da kažem, da se ubacim, možda sad kada čitam ovim posljednjim događajima nekog obuzima jeza zbog onog što će doći neki mrak, ali imajmo na umu da ćemo mi tada dobiti silu, da će možda to biti najsvetliji period našeg života zato što ćemo imati veliku silu od Boga i možda ćemo, verovatno ćemo učestvovati u tom propovedanju velikom i tako da nema da se plašimo zato što u velikim iskušenjima ćemo dobiti veliku silu. Sad da čitam dalje. Kaže, ovdje je trpljenje svetih koji drže zapovesti Božje i veru Isusovu, pošto se oni koji drže Božje zapovesti ovdje ističu nasuprot onima koji se klanjaju zveri i njenoj ikoni i primaju njen žig. To je jasno da poštovanje Božjeg zakona s jedne strane i njegovo pristupanje s druge strane sačinjavaju razliku između onih koji se klanjaju Bogu i onih koji se klanjaju zveri. Naročito obeležje zveri je time njene ikone jeste gaženje Božjih zapovesti. Danilo kaže o malom rogu i pomišljajući da promeni vremena i zakone. Pavle je istu vlast nazvao čovekom bezakonja, koji se uzdiže iznad Boga. Jedno proročanstvo dopunjuje drugo. Samo menjanjem Božjeg zakona se papstvo moglo podići iznad Boga.
Ko svesno drži ovako promenjen zakon, odaje time najvišu čast vlasti koja ga je promenila. Ovakva poslušnost papskim zakonima je znak vernosti papi, a ne Bogu. I onda ovde piše, svi znamo da ne čitam sada kako se promenila subota u nedelju. I da vidim, evo, pročitaću poslednji pasus. Najstrašnija pretnja koja je ikada upućena smrtnom čoveku nalazi se u 3. anđeoskoj vesti. Mora da je to strašan greh zbog koga se izliva na glave krivaca Božji gnev nepomešan s milošću. Ljudi ne smeju ostati u tami u pogledu ovog vrlo važnog predmeta. Opomena protiv ovog greha treba da se objavi svetu još pre dolaska Božjih sudova, da bi svi mogli znati zašto oni treba da dođu i da bi im se pružila prilika da ih izbegnu. Proročanstvo kaže da prvi anđeo objavljuje svoju vest svakome plemenu, jeziku, kolenu i narodu. Opomena 3. anđela, koja sadrži deo iste trostruke vesti, mora da se takođe objavi celom svetu. Prema proročanstvu, ovo će opomena biti objavljena glasom velikim od strane jednog anđela koji leti posred neba i koji će privući na sebe pažnju celog sveta. I na kraju borbe celo hrišćanstvo će biti podeljeno na 2 velika dela, na one koji drže Božje zapovesti i veruju Isusovu i na one koji se klanjaju zveri i njenoj ikoni i primaju njen žig. Mada će crkva i država sjediniti svoju moć da primoravaju male i velike, bogate, siromašne, slobodnjake i robove, da prime žig zverin, ipak Božji narod ga neće primiti. Prorok je već na Patmosu video one koji pobediše zver i ikonu njezinu, i žig njen, i broj imena njena, gde stoje na moru staklenome i imaju gusle Božje, i pevahu pesmu Mojsija sluge Božjega, pesmu Jagnjetovu. Meni je posebno bilo drago kada si rekla da to čoveku može delovati veoma dramatično i teško dok to sluša, da će to možda biti i najsvečaniji deo u našim životima jer će Bog dati veliku silu. I ja verujem da je to tačno jer i piše tamo da su zapravo najveće i najmučnije borbe, to su zapravo ne borbe koje čovjek vodi protiv sebe. I da zapravo ono čovjek koji u svojoj kleti pobedi sebe, on posle može pobediti i ceo svet. Naravno, ima onaj stih koji kaže, sad parafraziram nešto, nemojte tražiti dan Gospodnji jer je to dan kada je onako plač i tama. Mislim, u kontekstu da čovjek ne treba nepromišljeno da sami izaziva iskušenje i progonstvo pre vremena, ali da zaista, mislim, ako treba da bude hrabar i da ovo sad vreme mira koje mi imamo da je ono zaista dragoceno i da ga treba onako iskoristiti na ličnu izgradnju kako bi eto bili usposobljeni da primimo silu poznog dažda eto, i da iznesemo to završno delo. A kad smo kod poznog dažda, tu baš Ellen White kaže da onaj koji čeka pozni dažd da bi bio bolji da taj neće ni primiti pozni dažd. To je da će pozni dažd primiti samo oni onako koji se onako dugo i mučno bore i pobeđuju onako svaki greh na koji ih Bog poziva. Tako da tu baš onako vidimo da će to biti jako svečano vreme, ali u isto vreme da je to i poziv na veliku odgovornost. I u ovoj 13. glavi koju smo čitali večeras vidi se usklik ko je kao zver, ali takođe kada ovaj anđeo, 3. anđeo, kao što smo videli, objavi sa velikim glasom ko je kao Bog i kada se začuje onaj glas, strašno je upasti u ruke Boga živoga, to će onda nadjača zaista, vidjet će se da je Bog jači od Sotone i ljudi mogu onako prividno da se dive zveri toj moći, ali Bog će se tu pokazati, kako kažu Jeremij prorok, kao strašan junak. Neki koji su zaplašeni će moći da vide zaista da je Gospod onaj koji izbavlja svakog straha i daje slobodu da čak i mučeničkom smrću čovjek ga proslavi i pobegne iz tog sistema. A i to što si rekao, sad zaboravila sam tačno što si rekao, ali baš me asociralo, da, ti si rekao valjda kada pobedimo svoje iskušenja da će nam biti lakše. I ja isto tako mislim da kad čovjek pobedi svoje iskušenja, da je to nešto najstrašnije ono kad se bori u svojoj kleti. A posle spoljašnji pritisak mislim da je to mnogo lakše. Kada čovjek pobedi sebe, posle kaže, vera je naša ova pobeda koja pobedi svet, posle pobeđuju ceo svet.
Jeste zato što je to uslov, jer čovjek nema pravo ni na silu dokle ima te nepobeđene slabosti. I zapravo su slabosti te koje čovjeka odvajaju od Boga. I zapravo slabosti su te tačke gdje se javlja naša pala priroda. Naprimjer, Isus koji je bio jako kušan, najjači od svih, ali on nikad nije pao. Naprimjer, zašto Isus nije pao? Pa upravo zato što nije imao ni jednu slabost preko koje bi ga Sotona izmanipulisao. Znači, mi tu baš vidimo da je on ispio čašu do kraja. I baš tu piše ta duhovna teskoba, to razdvajanje od oca. Kaže da je bila toliko jaka da bolove od klinova jedva da je osjećao. A opet vidimo znači da on tad sve je izdržao. Jer kad čovjek nema to svoje jata, ego, i kad nema slabosti nekako tu i Sotona, mislim, njega možda muče oko spolja, ali on više nema uporište iznutra. I to je zapravo suštinski. Znači, to baš piše, kaže, Sotona će pokušati da ih opterećuje, da im nabacuje te stare grehe. Kaže, oni će pokušati da se sete svojih grehova, ali neće moći da se sete jer su njihovi gresi izbrisani. I to baš piše, kaže, da ni Sotona neće znati da su njihovi gresi izbrisani. To meni baš bilo upečatljivo, da će Bog znati da su narodu gresi izbrisani. A Soton će ih kušati, a on to neće moći da zna. Jer je to između Boga i čoveka i on to više neće imati uporište. Dakle, to je meni baš veliko ohrabrenje. Znači da sve ove nevolje koje se sad dešavaju, da su neko samo pedagoškog karaktera, samo divna prilika i divni izraz Božije milosti da čovjek pobedi svoje slabosti. Baš ko što kaže u jednom videu, kaže, eto, oni za malo muke zadobiše nebo. Znači, baš kad čovjek pogleda šta je Isus sve uradio, šta je Bog uradio, pa ovo što mi sad radimo, pa zaista, znači, to je mala muka u poređenju sa onim što čovjek dobija. Evo, pročitat ću još ova posljednja 4 stiha. I bio je dan da dade duh ikoni zverinoj, da progovori ikona zverina, da učini da se pobiju oni koji god se ne poklone ikoni zverinoj. I učini sve mali, velike, bogati, siromašne, slobodnjaki, robove, te im dade žig na desnoj ruci njihovoj ili na čelima njihovim. Da niko ne može ni kupiti ni prodati osim ko ima žig ili ime zveri ili broj imena njenog. Ovdje je mudrost. Ko ima neka izračuna broj zveri jer je broj čovekovi, broj njen 666. Evo dolazimo do možda ovih stihova koji su najkontraverzniji od svih, koji su inspirisali brojne reditelje filmova. Dobro i tako dalje. Eto imamo i taj žig zveri. Sad, da li neko ima možda isto neki komentar kojim bi onako mogli da zaokružimo ovo večerašnje izlaganje? Samo ovo što si rekao da često se gleda na to kao na nešto strašno. Ja sam čula vernike koji govore kao malo sa zebnjom i strahom govore, pa i ovi najnoviji događaji o bežanju koji su izazvali propovednje bežanja na selo, neki strah i paranoju i tako dalje. Ali Isus kaže, podignite glave svoje jer se približi izbavljenje vaše. Vi kada vidite da se sve ovo dešava, ono što je nabrojao, da će se desiti u posljednje vreme. Tako da mislim da mi treba da ovako ove događaje očekujemo podignute glave, očekujući uskoro svoje izbavljenje, naravno gledajući što više ljudi oko nas se spase, da pomognemo u tome, da bit će teško svakako, jer kaže tamo smokva neće cvasti i goveda će gladovati jer neće biti paše, ali opet kaže ja ću se veseliti u Gospodu i on će me voditi po visinama, i duhovnima i zemaljskim visinama. Tako da opet to će biti jedno vreme da će nam Gospod dati zaista posebnu silu i kao što si rekao, bit će to najsvečanije vreme približavanja Gospodnjeg dolaska. Tamo kaže da se udostojite stati pred Sinom čovečijim. Dakle, treba zaista da se udostojimo to i da želimo da ga dočekamo, da želimo da budemo učesnici u tim događajima i da se radujemo tome, a ne onako da kukamo i da gledamo to sa nekom zebnjom i strahom. I treba jednostavno verujemo da će nam Bog dati silu. A mi danas, kao što si rekao, svakodnevno da pobeđujemo svoje iskušenja i onda ćemo dobiti taj pozni dašt. Amin, eto, neka tako bude. Eto, što se mene tiče toliko,
Ja sad odlazim, a svakako eto vi ostanite pa razgovarajte dalje. Iskreno verujem da je ova tema onako bila jako dobra, da smo onako bukvalno spontano došli do nekih onako jako bitnih otkrića. Eto, ja sam lično dobio baš onako neka osvedočenja, posebno mi je drago ovo na kraju, da će to biti onako jako svečano vreme, nekako to mi baš onako iskreno i radujem i hrabrim ipak da će se uvijek Bog dati dovoljno sile. Tako eto, toliko od mene, laku noć svima, eto pa se čujemo i vidimo drugom priliku.